Биһиги эгейик уян экспедиция кыттанышара болабыт. Мен Вестикова Ирабын, Жакускага үхіс нөмірді скола вернемін ақсыз класспын. Биги уян экспедиция бит ата эгейик. Чүрөпчіттан, кораттан, таттаттан оғылар бағалар. Народ намағар хал бит манчары туғынан үйеріті бит. Экспедиция хетті қонуқтақ. Ты сирин олығын кытта бірсі бит. Мен атын кычкыны Лилия чишима қорто сколдың 9 класс өрін әчтебін. Биһиге бүгүн Чорча бай оттур алааһын сыһыытын сирин отун көрдүбүт. Онны сүйе бени биһиха музей үлэһите Александр Иванович сүрдээх интериһинэддик кэпсээте. Сарсын биһиге манчары алааһыгар балаҕаныгар бэһигэр арыылаахха барабыт. Бөкөҕө балаҕанга кырдьаҕастары кытта көрсөбүт. Оттон өйүн тохтурга барабыт. Мен атым Степанова Дина, айы кыһатыга расколотгар вернебин. Экспедицияға киһи хайдах тулуурдаах буоларга биремени тутугар бенни кыанарга вернебит. Зачтарда сеттага турабыт, зарядкалыыбыт, туру линейкалыыбыт, аһыыбыт, уонна тоҕустан айынныыбыт. Элбэхта сыты хаамыбыт өссө. Киэһэ мас киллеребит, оҕо хоттубут, уонна аспытын астыыбыт. Мен атым Катакова Айсана, мен 9 класс үйерінәнчетебін, мұгыдар тұскылаға үйерінебін. Экспедицияға нәхилектерінен сылжабыт әлбәқ интерейінен жоныры көрсөбіт, музейдарға, аластарға, былырғы ұрыққы олақ тұғынан білебіт, үйәнері намақтыры істебіт. Мен атым Неустроева Настя, мен Коракка айы кағадары үйерінебін. Білеген отыя, аналақчыны, оттурке, айы кағата сколаға, айы айыларға анан холумтан олардауд. Отыйгар аналақчын холумтан олардауд. Аналақчын тойук алгыс, ыры, эхияхай толарауд. Хамуско аннюбуд. Бибелеген эхияхай аналақчын эхияхай толарауқпыд. Жебо айылы тым айылы, Жебо алым чалым болохтун, Жебо алакчын ие хотуммут, Жебо эхе Жебо айы үрүн былытым, Жебо орто турудайдуга, Жебо үрүн күлүң оңорон, Жебо окко маска олордон, Жебо жылга үрүн суругун, Жебо өрү маннык бигерге, Жебо жылга суругун домноддо, Жебо егиз доммут олордо, Жебо ехай шохай болохтон, Жебо нарын наскыл, нарын наскыл, нарын наскыл.